Sada bih trebao da se spremim da pričam ili 20 minuta non stop. Ovim glasom ću pričati jer ja sam najjači, zar ne? Lajkuj ovaj video ako ti se sviđa, ako ti se ne sviđa dolazim ti kući i kradim ti kompjuter, jer ako ti se ne sviđa moj video realno ti nije ni potreban jer ti se ništa drugo i neće svidjeti. Logično. Pozdravka u ovom videozapisu dobijaju ovi moji ljudi. Ako i ti želiš da dobiješ pozdravka, ostavi neki lep i zanimljiv komentar dole. I potrudi se da budeš kreativan, jer lep komentar jeste kreativno, ali možete biti još kreativniji, zar ne? A ako želiš da postaneš moj ljud, subscribe se na kanal, toliko. Milton Videos. Ovo je Balkan. Zdarova i dobrodošli. Da skratim uvod jer poštujem vaše vreme. Mada je uvod uvek kratak, ali ajde, morao sam to da kažem. Danas pričamo o Valentino Galavani. Ovo je devojka koja na prvi pogled izgleda čudno i drugačije, ali na drugi pogled se to menja jer je ono što se na drugi pogled vidi skroz tipično. To što se na drugi pogled vidi je horoskop i dotizam. Da, tu reč sam upravo izmislio, ali ne vidim drugi način za reći da je devojka klasični dot ili samo neko ko se tako ponaša na internetu. Ali te dve stvari su ostavljene za kasnije jer su malkice obimnije. Ako ste jedan od onih koji imaju stav da žene nisu smešne i da nemaju smisla za humor, ova devojka će vam samo pomoći da nastavite da imate taj stav. Da zapravo ljudi bez čula mirisa mogu da dišu, ali dišu na uši. Uglavnom koristi fore koje su dobre, ali samo kada se prvi put čuju. I tu je problem što je većina čula ove njene fore prije nego što su se uopšte pojavile društvene mreže. Tako da. Na njenom TikToku se, pored ostalih videa, može vidjeti brdo besmislenih videa kao što su lip syncovi ili snimanje sebe sa nekom muzikom u pozadini. Ali pošto sam smorio sa pričom o lip syncovanju i pošto je svima jasno da ne ponosim takav sadržaj i da ga momentalno stavlja na not interested na TikToku kada ga vidim, ja danas neću specijalno o tome pričati. Ali je bitno da sam rekao da ima i toga između svega ostalo. I generalno koliko god je devojka iritantna, koliko meni toliko i drugima, ima stvari za koje moram priznati da su na mestu. I da se možda ne baš u potpunosti, ali se slažem sa njom. Neki od tih stvari su pričanje o pravima LGBTQ+ populacije. Ti mene sada bukvalno pitaš da li je meni okej da se nekoj osobi sviđa osoba istog pola i da li ja to podržavam. Možda ona te stvari ne iznosi sa baš najboljim argumentima i tako to, ali se vidi namera. Tako da ne mogu reći da je sve toliko crno što se tiče nje. Ok, dakle svi koji me pratite neko duže vreme ili me uopšte pratite, 100% znate da ja ne volim da se mešam u drame, ne volim ove gluposti, znači not my fucking cup of tea. Ali blizanac iz mene meni ne da ćutim na ovo, znači honey he won't let me. Morala sam da odgovorim na ovo iz prostog razloga što će možda baš ta devojčica od 15 godina gledati taj tvoj video koja je zaljubljena možda u dečka koji ima 18 ili 19 godina i bit će u fazonu no bitch, I can't be with him because he's 19, on ima 19 godina i ne mogu da budem s njim. Pedofilija je u Srbiji po našem pravu razlika između maloletne i punoletne osobe 5 ili više fucking godina. Ti si ovom tvom videu ovdje citirao da osoba koja ima više od 18 godina koja je u vezi sa osobom od 15 godina je pedofil, međutim može da ima 19 godina, to je više od 18, jel te? I to nije pedofilija, 19 manje 15 jednako 4, čista matematika. Dezinformisanost se leči informacijama. Informiši se. A ti se lečiš gašenjem interneta u celom svetu. I možda sam baš ja taj koji je rekao da ne postoje glupi stavovi i možda sam baš ja taj koji je napravio rant na samoga sebe i iskritikovao samoga sebe zato što sam to rekao, ali da, ovo je glup stav i to je moj stav da je taj stav glup stav. Jer sam baš ja taj koji je rekao da je protiv veze ispod 18 godina i ja sam baš taj koji je ranije u ovom videu rekao da su ljudi bića kojima razmnožavanje i zadovoljavanje nagona nije na prvom mestu. Tako da sam ja objasnio svoj stav, ali hajde opet, šta taj stav znači? To znači da deca danas ne bi trebalo da se bave tim stvarima, već svojom budućnošću. Što znači da bi trebalo da se bave školom i tako tim stvarima, a ne ovim gluposti. Tako da ne da
mislim da devojčica od 15 godina nema šta da traži sa likom od 19, nego mislim da nema šta da traži ni sa dečakom od 15 godina. A i zamislite mene, ja imam skoro 18 godina, svi znate kako izgledam, sa devojčicama od 13 godina. Ja bi bio prvi koji bi zvao FBI, CIA, Interpol i KGB. Ako ste skorili podznak, snimite duet novi video i pokažite mi ako je astrologija laž, zašto mi svi rakuju? Ako je astrologija laž, objasnite mi. Dakle, ovaj video je isključivo namenjen osobama koje ne veruju u horoskop. Ne veruju u horoskop. Verujem da je većina vas koji mene gledate razumno i da čak i ne preispitujete tačnost i postojanje ovako nekih stvari, ali pošto je ova devojka ubeđena da period u godini u kome si se rodio i koliko sati si se rodio mogu da utiču na tvoj fizički i psihički izgled, da ljudi koji su rođeni u istom mesecu imaju iste osobine kao blizanci recimo, ali ne ti blizanci u horoskopu nego ono što normalni ljudi smatruju blizancima, onda već moramo malo i da pričamo o tome. Ja se iskreno u horoskop ne razumem, ne znam čak ni ono osnovno ko je koji znak na osnovu toga kada je u godini rođen, a kamo i one poznake i neke ne znam uglove planete i pičke materine. Jedino što znam je kog sam ja znaka i kog su znaka ljudi koji su opterećeni horoskopom na društvenim mrežama, jer je to 60% njihovog sadržaja neistim. Ja sam ovdje u ovom folderu pripremio tonu videa koji bih mogao da demantujem i zapravo sam to i hteo da uradim, jer da nisam verovatno ne bih ni napunio ovaj folder, međutim sam se u svom svakodnevnom overtinkovanju predomislio jer mislim da bih vam bez veze trošio vreme sa tim jer bih u većini njih ponavljao istu priču i demantovao njenu priču drugim primjerima. Ali opet ne bih ni to morao jer ona u ovoj priči demantuje samo sebe. Evo recimo u ovom videu je rekao ovo. Ako je astrologija laž, zašto onda svi strelčevi u podznaku imaju ovalno lice i jajast oblik glave? I ona je dala primjere, ali i svi ljudi u tim primjerima imaju različite oblike lica. I da sam recimo video samo ovaj video, verovatno ih mislio da je neka high IQ sprdnja, međutim video sam ostale njene klipove i znam da nije sprdnja. Ali opet ako ćeš već da pričaš o nekim fizičkim osobinama, konkretno lica, malo je glupo stavljati poznate ličnosti kao primjere, jer je opšte poznato da većina poznatih ličnosti radi plastične operacije na licu, tako da ta činjenica čini da ovi primjeri ne budu uračunljivi. I rekao da neću ovo da radim, ali gledajte recimo ovaj video. Ako je astrologija laž, zašto onda sve device u podznaku imaju ovoliko zastrašujući resting bitch face? Koja je definicija zastrašujućeg resting bitch face-a? Mislim, hajde što je ovdje dala neku njenu izmišljotinu, to jest njenu subjektivno viđenje izraza lica drugih ljudi, ali opet, ovdje je dala ljude koji su imali skroz različite izraze lica i koji nisu imali opuštene face, što je naravno bio i uslov na početku, pa i pored toga što većini njih ovo nisu prirodna lica, već ono ne znam šminka, modifikacije i tako dalje, oni su nešto radili sa svojim facama, nisu bile skroz opuštene. Radili su nešto kao što je ne znam podizanje obrva ili poluzatvaranje očiju što se da vidjeti na ovim slikama. Ali dobro, šta god da je htjela da kaže. I ovo što pričam je jako besmisleno i nigde ne vodi, ali mi je prosto neverovatno da neka osoba ne može da shvati postojanje homofoba i njihov stav, a da sa druge strane veruje u sudbinu i predviđanje budućnosti na osnovu datuma rođenja i položaja planete u nekom trenutku. Možda sada nisam koristio ovaj termin ili možda i jesam, ali nisam objasnio šta znači i neću ni sada. Ali znam ko hoće, jer koga drugog ćemo zvati da nam objasni neki nejasan termin, ako ne Urban Dictionary, koji kaže ovo, i ako mislite da je Urban Dictionary bio poprilično grub u opisu, čekajte tek da vidite šta kaže Google. Sada će ovdje krenuti priča, a zašto je loše kada je žena imala više partnera, a dobro kada je muškarac imao više partnerki? Moj odgovor na to će biti da ni jedno ni drugo nije dobro i da tako nešto nije uopšte za pohvalu, bilo da ste muško ili žensko, jer tako nešto samo dokazuje vašu nesposobnost za odabir i zadržavanje partnera. I prosto mi je odvratno kada neki lik priča koliko ima devojaka ili kada neka devojka ubacuje svoj biš u svaku drugu rečenicu, kao što ova devojka ubacuje priču o svojim bišim u svaki drugi klip. Neki ljudi će vam na ovo pitanje odgovoriti sa dobro poznatim poređenjem sa ključem i ključaonicom, međutim ta priča je jako glupa i brzo pada u vodu, jer kao prvo ljudi se ne porede sa ključevima i ključaonicama, a kao drugo postoji mnogo kontra primjera. I postoji naravno i ovo objašnjenje. The biggest and fastest example I can give you in 60 seconds is a peacock's tail. A male peacock has ridiculously colorful plumage and this big-ass tail that he has to spend enormous energy reserves to grow. It makes him easier to hunt and easier to kill. But he has to grow that tail in order to be selected for.
Being selected for is more important than staying alive. Whether you like it or not, human males and human females are different. They are not the same. And both evolutionarily and legally, the selection criteria falls on the female. Men don't get to indiscriminately select whatever women they want to sleep with. Women do. Otherwise, it's called rape. So when you, as a female, sleep with bunches of male, what you're demonstrating is an inability to sexually select. You're not following the evolutionary paradigm of sexual selection. You're being an indiscriminate selector. Ergo, you are worth less evolutionarily. I ovo objašnjenje bi meni bilo najbolje da ne mislim da su ljudi bića kojima razmnožavanje i zadovoljavanje nagona nije na prvom mestu i da su mnogo iznad toga. Sudeći po onoj definiciji bih rekao da ti biranje baš i ne ide. Iskreno mislim da bi reč ljubomora trebala biti zabranjena jer je ljudi koriste na pogrešan način. Kada neka osoba kaže nekoj ženskoj osobi da je kurva, to će u skoro 0 slučajeva značiti da je ta osoba ljubomorna na ovu, jer kao prvo, a i kao poslednje, to nema smisla jer zašto bi neko bio ljubomoran na osobu za koju misli da ima nizak moral. Kurva u srpskom jeziku u moderno vreme ne mora značiti samo prostitutka. Čak se zapravo jako i retko u te svrhe koristi. Kurva u suštini u većini slučajeva znači ženska osoba koja ima mnogo partnera i po tvom TikToku i priči koju pričaš na njemu se može zaključiti da se ukopaš u prethodno navedeni opis. I ja nisam rekao da si ti reč na K koju Poljaci izgovaraju na svake 3 reči, ali ono što hoću reći je da ako ti je neko stvarno tako nešto rekao, zato postoji neki razlog i taj razlog nije ljubomora, već verovatno tvoje iznošenje u javnost stvari koje nisu za pohvalu. I sada, pošto sam danas krenuo da vam objašnjavam neke termine, hajde i ovaj, jer zašto da prekidamo? U suštini je ovo jako slično kompleksu više vrednosti, a kompleks više vrednosti je uprošćeno uzdizanje sebe od drugih bez nekih opravdanja za to. Ovo je nešto što sam možda rekao da imam i ja, što se možda i primeti jer ako ćeš nekoga da kritikuješ za nešto, uglavnom je pravilo da ti misliš da si bolji od njih i možda to meni jeste negdje u posvesti, jer svima vama je poznato da sam napravio rantove na ne znam ni ja koliko ljudi. Ali moje personalno mišljenje je da je ova devojka možda malo iritantnija od mene. Ako ne malo, onda malo više. Vi naravno to procenite. Ja vam samo ostavljam ove klipove. Ja bih rekao da je zbog horoskopa. I to je to što imam reći. I da budem iskren, stvar koju mi je privuka pažnju i zbog koje sam na prvom mestu krenuo da pravim moj video je onaj video o pedofiliji. Ali kad sam krenuo da istražujem, vidio sam da je jako malo stvari u vezi nje na mestu zapravo. Tako da, hvala na gledanju, vidimo se. Pozdravko. You got the devil in your eyes. You went and took me by surprise. Say what you wanna say, I won't go back. If you wanna